ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Delegazione, Renato. Delegazione Renato. Delegazione Renato, passa. Lei seda, non seda. Direi seda, direi seda, plus. Seda. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وليسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد.
الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Xe kẹp cũng sống xe. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى وأطيعوه، واعلموا أنه منذ أيام استقبلنا شهر رمضان، وبالأمس ودعناه مبتهلا عنا سائلا لنا أو علينا. وفي سبيهة هذا اليوم الأضر، يوم عيد الفطر المبارك، غدوتم إلى ربكم، إلى رب كريم يمن بالخير ثم يصيب عليه الجليل. لقد أمرتم بقيام الليل فقمتم، وأمرتم بصيام النهار فصمتم، وأديتم زكاة فطركم التي هي طعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. فقد أطعتم ربكم فاقبضوا جوائزكم وارجعوا راشدين إلى رحالكم، فإن ربكم قد غفر لكم. ويوم القيامة ينادي على الصائمين أن ادخلوا الجنة من باب الريان، ثم تلقون ربكم في جنات النعيم فتفرحون بصومكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. للسائل فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. يجعل الله سبحانه وتعالى قال الله متوي وإن مرد إليما لمقل دين مؤمن تمتا زيد على يتم قولا سنة الله سبحانه وتعالى قول زيد وهو قول مين نلا بمين محمد صلى الله عليه وسلم أوكو ديار مكة وناك في ديار مكة ونلا مكة موسوكي ونلا مين ويمين يجوكم. ذكر الله سبحانه وتعالى يقول لنا ربين ولنقل سهل بعد نقل وحسنه فاول القيام أنه الله سبحانه وتعالى قل نقول الله بالخير وصر مقبل الله سبحانه وتعالى فارغ ينور من قول من لرسوله ولن الله سبحانه وتعالى ينقل من فوق ولن الله سبحانه وتعالى يزول من فوق ولن الله سبحانه وتعالى حقل جباله دكتور المتنق سبحانه وتعالى كيان وجنكم دكتور المعكم وحديكم أنتم بل سير الفقه هذه نزبع الزمية إلى هنجي سرتي غيره ويهين وأنتين أمة كون قال سبحانه وتعالى وليرده يوان على بوجي على وحدا دير النبوي أيوان ولم أمة كون رسوما وليرده وسرسوما ولتمكن وسرسوما ولتمكن إذا سوما يماي haray no hulɓinani moytawal ko wonno e muɗum o haray nguɗo yeru suumayen weeni ko immandu seedi tani ke ene waɗi ko moƴƴi allah taw hako ko woni mandu seedi tawa e hoore meɗen e moƴƴaki e mayɓe moƴƴinani haray e ɓiɓɓe nde ñalade jalguna nde wonnen e muɗum ɗo
yalande iidi tawi waɗande barke en dawi en ari Allah subhanahu wa ta'ala oɗo Allah mo tawi no hokka moƴƴere bimo yoɓa baraji ɓuuɗi o yaminino e dargol jemma e darike o yamini en hoorugol ñalawma en hoori en dotti oɗo muuɗo meɗen oɗo muuɗo mo tawi ko ñaamete wonande ɓeɗo miskiɓe kala on debnoɗo jonni ɗum arha ko ka yiɗi ɗo haray ɗum ko zakka heɓeteɗo noon kala ninnuɗo ɗum ha yiɗi o feƴƴi haray ko sadaka e sadakaji waɗi haray ɗum ɗo holli en ɗoftika Allah subhanahu wa ta'ala haray heddike hande kadi ko waɗata kon en andi subhanahu wa ta'ala ala moƴƴo ala yummeteɗo ala yiɗɗo jiyaɓe muɗum e hokki on subhanahu wa ta'ala idan haray weltoɗen en gollanta Allah subhanahu wa ta'ala o bonna golleji meɗen ɗin wama kana Allahu yudi'a imanakum Allah bonnata ko waɗen ko inchallah subhanahu wa ta'ala haray weltoɗen kattede ko golle moƴƴe yawma qiyama Allah subhanahu wa ta'ala nodde e ɓeɗo jaɓɓe hoori fi Allah subhanahu wa ta'ala hoori fi heɓol joddike Allah nodde e yawma qiyama o wiya ɓe naate ka aljanna ɓe naatire e ngal ɗo dambugal hemtanaga hooruɓe dambugal ngal no wiya rayyan en torom subhanahu wa ta'ala e waɗi maɓɓe haray en hawreni joomi meɗen subhanahu wa ta'ala ka ono aljanna haray ɓe welti sabu ko hornoɗen kon nelaako sallllahu alayhi wa sallam maki e hadisul qudusi Allah subhanahu wa ta'ala wi kala gollal ngal ɓiɗɗo adama golli ngal ɗo ngal sowete laabi sappo ɗin sappoji sowe ha temeɗe jeeɗiɗi Allah subhanahu wa ta'ala wi sowona korka kan amma kaga o korka ɗum ɗo ko min Allah tigi woni ko yoɓata fi honɗum oɗo neɗɗo acci ñamete makko ɗo o acci ñala makko ɗan o acci tuyoji makko ɗin sabu amin Allah haray joggi makko ni ko gunɗo hakkude amin mi yoɓemo min Allah tigi haray hoorɗo no mari weltareji ɗiɗi weltare anande ko ndende weltiren hande ɗo sagata tegɗen ɗo e weltare wonde ngo inchallah subhanahu wa ta'ala e weltotede ñande fottude e Allah subhanahu wa ta'ala o jonniti en joggi kaɗo hokka meɗen o yoɓi e ngal ɗo muñal meɗen inchallah o e weltudelo weltare ibadallah ذهب رمضان وبقي العبادات فقد شرع لكم النبي صلى الله عليه وسلم بعد رمضان صيام 6 من شوال كما حث على صيام الاثنين والخميس وعرفة وعاشوراء فصوموها وحافظوا على الصلاة في وقتها فإنها أول ما تحاسبون عنه يوم القيامة ومن لم يؤد فريضة الحج بعد فليؤدها قبل أن يكون بينه وبينها ثم استوصوا بالوالدين خيرا وترحموا على من مات منهما تحببوا إلى أبنائكم وصلوا أرحامكم وأقاربكم وأحسنوا إلى الأيتام والأرامل والفقراء واجتنبوا الغش والكذب والخيانة وأكل أموال الناس بالباطل واجتنبوا الربا في المعاملات فإنه من شر الموبقات وغضوا أبصاركم واجتنبوا الرشوة فإنه من موجبات لعنة الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم يا الله haray ɓaawo fitgo suumaye mo tawata hande kadi ko fawi hen ko tawata Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah jaɓamen ko howɗen ko fi honɗum wona howrugol ngol tum Allah subhanahu wa ta'ala humbiti hen innama yataqabbalu llahu min almuttaqin Allah ko jaɗanta golle moƴƴe ko yimɓe gollirɓe kulol Allah yimɓe tawɓen ko huroɓe Allah Allah waɗe maɓɓe hay neraɓe sallllahu alayhi wa sallam ɓe ɓanginani e wondema horugol wona e suumaye tum balɓe sunninani e kamɓe nela sallllahu alayhi wa sallam horugol jeego e nder lewru julnadu ndum wona ɓe welɗinde kamɓe nela sallllahu alayhi wa sallam horugol tenen e alkamisa e arafa e sappo joɓende e hayi ye watta wila ɗiɗo korkaji e goɗɗi goɗɗi wona ɗiɗo e korka ni tawatɗi ko sunna wata taw an julɗo on horugol mangol hakki e suumaye o ha suumaye haray oɗo suumaye ko oɗo ɓe faylaw
amma naafiilooji ko tan waali haɗa e ɗum ɗo neɗɗo julɗo on yo wakkilo wattano hoore ko tan hoore ko ferla kam hay ɓaawo ɗum reenen e dow ɗeɗo julɗe juulen ɗi waktuuji joyi e waktu majji on sabu ko ɗum ɗo Allah subhanahu wa ta'ala attoto hasboje e yawma qiyama haani hara fana e alasara e futuro e weeje subaka heewi reyka e juulirde man o idi heewi ni fannin ɗum wonaani haɗa e naafiri e julɓe fannin ɗum wonaani haɗa e naafiri hakkude julɓe idan wattani ina wata taw ko naafiro julirɗe ɗen heewata ko e suuna yebɓe julirɗe ɗen heewata waktuuji nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ronda naɓa fimmum haka kammo jeɗɗa mo Allah famde himɓe capanɗe joyi o yurma e mutanen ha heddi joyi tawa ɗum no kadi wawa kawata nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki ko Allah attoto naawɓe e golleji men ɗi fof so rewde makko yawma qiyama ko ɗe julɗe joyi ɗo si tawi ɗeɗo julɗe joyi yoɓɓirima Allah ndaara zakka ma on o ndaara korka ma kan o ndaara hajju ma on amma so ari tawi julɗe ma nde moƴƴaani o ndaara kaɓolle ma heddide ɗe idan ko ɗum ɗo andete haspede so tawi e weltini ɓe ɗum ɗo hara moƴƴaani haray wattani wiya leyɗe ɗe ko julɗe tottende fewno majje tottende ka juulde ka jama won noon kañum kadi e ngal ɗo tugalal jooɓal e tugal islamu e joyi ɗum woni ngal ɗo tugal hajju on mo tawi waɗaani ɗum wata o nenno wata o waɗi ko haa on tuma yo o tinno laawaade ko ɗum woni hata o kadi o tottanaɗo tugal hajju adi ɗum heedede hakkude makko e muɗum o waɗi ko heedede hakkude neɗɗe hajju o ɗuuɗi e yii duuɓi fettuɗi ɓuri wallinooɓe jawle ndenndi han jaani ɓe heɓi anngal wawde hajju sabu nawnaade e wodaade idan nawnaade no woodi perɗi no woodi laamuji bonɗi no woodi to haɗɗa neɗɗo hajju o kono ɗuuɗi idan so a heɓi feere watta nenno e o hajju yaɓe laawaade ɓaawo ɗum hay yamodiren e moƴƴagol e mawɓe meeɗen ɓen koronoɗe ɓe Allah subhanahu wa taala fettiɓe maɓɓe ɓe yo Allah yurme ɓe wodaɓe maɓɓe ɓe yo Allah moƴƴi juuti gurna maɓɓe la moƴƴe watte maɓɓe ɗe moɓɓe ɓen e maɓɓe kala noone moƴƴe ngol ngol ɗum ɗo no jeeya e diina Allah kan subhanahu wa taala ka o yamiri hen o jogiɗiri e rewgol mo Allah subhanahu wa taala o wi wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana joomima ñaawi bimana o yamiri watta o rew hay gooto sowona kanko Allah subhanahu wa taala watti ɗon mawɓe moɗo ɓe moƴƴe e maɓɓe idan haray moƴƴagolde mawɓe maɓɓe sino wuuri siɓe wuuri a wawi wadde mum siɓe feƴƴini kadi a wawi wadde mum ina wawi waɗande ɓe du'a ina wawi waɗande ɓe sadaka ina wawi wadde golle moƴƴe anndi yoɗade ko fi maɓɓe sa waɗi ko Allah subhanahu wa taala yettino hen hay eto ɗen jokken hen dañji meɗen ɗin moƴƴe ɗen e aliyatimaɓe ɓe e kawde meɗen ɗen moƴƴe ɗen e miskiɓe ɓen rentoɗen ko wiyete ko jamfa e fenande he e jattere rentoɗen e ñaamugol jawɗe yimɓe ɓen e hoore meere rentoɗen e gollodirgol ɗen ɗo gollodir riba saabitiɗe e wuro ndiɗo leydi hannde ande moɗo riba no jeeya e piiji jeɗɗi ɗi nenama sallllahu alayhi wa sallam maaki ɗino ko halkoji kana jokkuɗoɗi idan haare andi oɗo riba hannde mo saabiti e nokkueji ɗin fof suramo Allah yumma wattanira rentoɗen e muɗum wono noon kañum kadi etoɗen hippen gite meɗen ɗen rentoɗen rentinen e oɗo zina saabitiɗo hannde mo tawi naati eɗe duuɗi juɗɗo fof no fandi hannde suuɗi juɗɗo adinowo ala ɗum ɗo ko hunde ɓurde huɓɓinade Allah subhanahu wa taala o yamiri en hippugol gite so yamiri en hippugol gite o wi e waɗa e ɓatto zina zina o ko hunde bonde kode laawol mum boni hanaka juɗɗo wonda e ɗum ɗo hanaka ɗum weela suuɗi juɗɗo weele ɗum acca ɗum ko wona noon kadi woɗɗitoɗen ko ko wiyete ngeenaari ko tawata kon hannde ko ɗum ɗo woni marso ɗen ka meɗen ɗo yeeɗugol fiiyo ƴettu fenade mum ne waɗa goonga yeeɗugol fiiyo ƴettu goonga muɗum on sabu annda ɗum ɗo ñaawoɓe ɗum ɗo ko hunde naɗaɗa saria haraynira sallllahu alayhi wa sallam anndi en ɗum ɗo no jeeya e sabuuji waɗani haa Allah waɗa neɗɗo neraɗo maaki sallllahu alayhi wa sallam lana llahu raasi wal muttasi fil hukm Allah huɗi neɗɗo yahuɗo wi ñaawowo on jaɓana ɗum ɗo wallalan fenade hannde wonta goonga Allah huɗi o neɗɗo hay sino tunde kala ƴettuɗo mbuuɗu yehi yeeni fiyo fenade mum nde wontu goonga ɗo ñaawowo on hay siko juurowaade Allah huɗi kala ñaawowo wiɓuɗo adduɗon mi walle fenade ma nde wonta goonga on ñaawoɗo ko huɗaka hay ko wonko jeeya idan nderaaɗo huɗi ɗum ɗo wattaniɗe muɗum waɗa Allah e ɗoraɗo huɗo hunde waɗa hoore maɗa jeeyaɗe ɓe yimɓe idan hay ko
كل الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر لكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله ولي الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن الحوار للسلم والتعايش السلمي من مبادئ الإسلام، لأنه لا استقرار والأمن بدونهما. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. واعلموا بأن الحق والعدل أساس في هذا الكون، فلا تقدم ولا تطوع ولا ازدهار إلا بتحقيقهما. قد جعل الله عز وجل حل المشاكل في كتاب الحديث قائلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فطاعة الله وطاعة الرسول ثم أولي الأمر منكم هي المخرج الوحيد لفقد النزاعات. يجعل الله سبحانه وتعالى ordo Allah mo tawi ko kanko woni heftuɗo fiyaɓe ɓeɗo yimɓe moƴƴuɓe. No seedo alaare tede goo sona kanko Allah, miɗo seedo o mo suɓɓirude meɗen nelaaɗo meɗen Muhammadu sallllahu alayhi wa sallam ko jiyaaɗo makko ko nulaaɗo makko. miɗo toromo kanko Allah subhanahu wa taala yo o juuɗe nelaaɗo ɓe mona maɓɓe nden e sahabaɓe maɓɓe ɓe hisnere. ɓaawɗo jiyaaɓe Allah haray no watte ɗum hannde yewtidugol yimɓe howtuɓe, yewtidugol yimɓe hawtuɓe, yewtugol maɓɓe fiyoɓe wuuriɓe ɓurtum. ɗum ɗo hande jeeya e piiji islamu landi fi muɗum ni. sabu fiyol ɗum goto wawata deƴde, goto wawata heɓde hoolare ɓurtum so tawi yewtidugol fiyo ɓurtugol hakkude yimɓe wuurɓe ɓe waɗa. hay Allah subhanahu wa taala o noddi yimɓe gonɗinɓe ɓen o wi ko hono yo gonɗinɓe naate e gisiye on, naate e nder diina kan, wata on naadu gongal ɗaɗɗungal, wata woni julɓe e goɗɗi goo on heetanɓe goɗɗi goo, woni julɓe timmuɓe tawa kala alhaaliji monɗi ko diina mon kallanto ɗon, kala alhaaliji monɗi ko diina mon kan golli toon, kala alhaaliji monɗi diina mon kan ñaawi toon. wata on jokku ko ko seytane woni e fewjude ande ɗo seytane kala ko moƴƴinani yo jokku ɗon, seytane ko kañum moɗon ko noddo kanko fi perdi. ande hay ko wiyete ko gonga, ko wiyete ko nunɗal, ɗiɗo ɗiɗi jama hay goto avancata, leydi mo yarata yeeso si tawi ɗiɗo ɗiɗi ala. Allah subhanahu wa taala nden ɗo deftere makko no bippi e meɗen nde tawata buyi hande no sali jaɓɓugol gollitade, buyi no sali ñaaminol gonne bal no daɓɓi no haɓo e ñaamirade nden. Allah subhanahu wa taala ko ndeɗo waɗi kala muskila yaɓɓo hakkude tagorene solution mo ko woni ala ka solution probléme ji anno mo heɓato sona deftere Allah subhanahu wa taala. subhanahu wa taala wi Allah no yaɓira on yo on jonnito hoolareji ɗi jom majji, yani kala neɗɗo jonnaɗo responsabilité hay konko o jonna ɗon yo anndu ko hoolare o jonna, nden hoolare o jonna ɗon si o tottade nde yawma qiyama ko nangete gaaɓe makko on ko towi o, jawdi makko min ko ɗuuɗi o, gandal makko ngal ko ngal heewi o, si o jonnani yimɓe ɓen haqqe maɓɓe on yawma qiyama wara kadi gam. idan o wi jonnite haqqeji dow majji, si tawi hiɗon ñaawde hakkude yimɓe ɓen wata on ndaaru leñol, wata on ndaaru moyen, wata on ndaaru hay hunde, ñaawe hakkude yimɓe ɓen ñaawiro nunɗal marɗo gonga jonnitemo gonga kaw jeeya o haala ka o wolta o jo fenani jonnemo fenani kala ka ɓiwi kala no dow doole so tawi fenani ko fenandirtemo, so tawi o waɗani ɗum o wontaki e mum namoɗo ngal o wonataki no ɓawa ɗum ɗan no dagani kadi. hande ha Allah subhanahu wa taala o
ko ñaawata ko e nunɗal Allah moƴƴi ko yewita on kon kanko Allah noon himo nande kala ko wonɗon e wowrude kon himo sutti kala ko wonɗon e wadde kon o majjaka on o wi ko ono yo dommiɓe ɗofte Allah subhanahu wa ta'ala ɗoftoɗon nuraɓe makko on ɗoftoɗon jomiraɓe fiyakuji moɗon ɗin yani halfinaɓe on ɓen waɗaɓe hoore mon ɓen taw ko jeyaɓe mon ɓeɗo ɗofte kongo maɓɓe ngol so tawi on poɗodiri hunde lura yani hakkude mum mo ɓewi ko ɗum ɗo haray yettute ka Allah e ka nulaɗo kala ko yettodir ɗon sikaka diina yettute ko Allah e ka nulaɗo so yettodir ka fiyaki anna yettute ka Allah e ka nulaɗo yettitoɗon kadi e jomiraɓe fiyakuji men kadi waɗa kala e moɗo waɗa hoore mum kamɗum ñawowo on kañum woni kadi o haala on ko wi ko ɗum tuwonta mo beesi woni ñawowo taƴa ha hiɓɓurnana mure o wi so tawi on produit hande hubsarota Allah no laaɗo e ka jomiraɓe fiyakuji non ɗin ɗum ɗon solution on waɗe ɗum so tawi no goɗɗin alinana gandal waɗugol ɗum ɗon noon ko ɗum ɗon moƴƴi firo فيا معشر المتداخلين في غير طاعة الله تذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يحجر أخاه فوق ثلاث فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار عليك أن يجمع توبة تكبير نكون نريد تبنيتا أن هاي نبي صلى الله عليه وسلم ماك دغناكي جلد أو تكبير جلد كل بعد ستاوي وقت ما بوالدون هاي جور ما بيجتاكي بما يهولون دون كنا دون بيجي عباد الله إن حقوق الوالدين وقطع الرحم من أعظم الذنوب التي يوجب لعنة الله قال الله عز وجل فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم فوالنون كي أنبيت يا الله yaggangol ndene ɗaaba taƴugol enɗan ɗiɗo ɗiɗi no jeeya e bakkatuji waɗɗinayɗi e hoore waɓɓe ɗum ɗon ɓe fuɗɗi Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala wi no gasa onon so on hujjiti on sani ɓe wadde ko Allah wi kon nde wonoy ɗon bonnoɓe ka leydi wonon taƴoɓe enɗan hakkudeji moɗon kala yimɓe sifoɓe ɗiɗo sifaji ɗiɗi wongol bonneɓe ka leydi wonnoɓe enɗan ɓen ɗo woni yimɓe ɓe Allah huɗi o pahiti noppi maɓɓe ɗin o wumi gite maɓɓe ɗin idan so wattani oɗo kamɓe tan huɗɗi wongol neɗɗo on tawi ɗo enɗam ɗum ɗo ko hunde huɗɗinide idan ƴaggal ngol nene e baaba e tatigol enɗan no fawa neɗɗo fuɗɗi Allah subhanahu wa ta'ala ronda mo faaɓe noppi hawananta gonga ronda mo mbunɗan ɓerde hawa wiyata gonga wala tansabu Allah an mardakum من أقارب والجيران أشركوهم في الإيد وفرحته عن ابن مسعود رضي الله عنه قال للسائل فرحتان فرحة عند ذكره وفرحة عند يتلف علي والنكري وتهو يجد نوم الموضوع كقوته نوم الموضوع كسيده كفي دائما بأوضع ويلو يتلف كان بكرة هذا ويلتا على أوضع يجي بأن ولدنا علي أنتم هرنا na duttojan tampere ɓe wonden wona leɗɗe ko jarrabuye janda Allah subhanahu wa ta'ala wonde faya sababuna tamassaku bi ta'alimi dinikum la taqtaru bid dunya fa innahu dhillun za'il hafizu ala salawat kama kuntum fi ramadan jama'atan wa adduha fi awqatiha waltazimu ad-din fala ghulwa wala jafa la tafrita wala ifrat فهذا يوم فرح لا يوم معصية قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون على قرآن سكاري وقت الجن في نقاط دين مولى عند مالو مولى ne يأكل من يسوع هبوا من مفارق من كأنه كلاكا على هذا الشيء دين مولى وتم وجه أن عند مولى ديوين رين إيجو جند tottonde wonwonno toɓɓirede sumayri wata won andira sumaye ha sumaye a juulata a juuli won sumaye haray ɗum ɗo ko masibo moolanaɗo ni hande noon sen ndaari ka jama sukaaɓe e ka jama sunnaɓe yeewere julde men no ɗuɗeni mo maɓɓe haray neɗɗo so woni yewtude julde yo anndu o wonaali julowo o wonaali julɗo ñande fof ñande e janngude fa waylul lil musallin alladina an salatihim sahun
ñande woni jalla min hoore ma an juurna hoore ma ledde woɗani juuroɓe tawde welsini julde si tawi a juurata julde nder meɗe a juurende wonde accande wonde ko an tigi woni tawade pasgoɗa hoore ma idan haray wattane yira totte ndeɓe julde hande goɗɗo wawata wonde julde mo juulata hande hay tabiten e kago diina meɗen hara nafantingol wona feɗɗintinno wona haɓɓinagol hande nde ñalade ɗo Allah subhanahu wa taala waɗinde fiye e welto batte ko howrde kon suumaye wona ñalade yettugol Allah wona ñalade waɗugol zina wona ñalade yargol beere wona ñalade ñamugol dorow wona ñalade yahugol awya ɗum ɗo wona golle julɗo ɓe ni julɗo naftari ɗum Allah subhanahu wa taala wi qul bi fadlillah wa bi rahmatihi falyafrahu falyafrahu yeeto ɓe ɓural Allah no waɗa ɓe ngal e yurmede makko nde ko ɗum ɗo ɓe haani weltorde si Allah waɗi ko a julɗo o nenanima a woni suumaye mimo newnanma kadi ɓeygol goɗɗum hoore ɗon ko ɗum ɗo hanɗa weltorde wona amgolde yumgo wona jeerugol yergol beere naɗo hanɗa weltorde ban weltor ko Allah waɗma julɗo kon weltor ko Allah waɗma huɗomo Allah kon weltor wonɗa ɗum neɗɗo leyɗiɗo boneji ko ɗum ɗo hana weltorede ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم نسالك باسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبكلماتك التامه